Tripartitni samit u Meki, Saudijska Arabija, Turska, Pakistan na svjetsku sigurnosnu, geopolitičku i stratešku scenu donosi jedno novo tijelo, jedno novo ujedinjavanje, jednu novu formaciju koja bi trebala biti upozorenje, odvraćanje i jedan element političkog slanja poruke nekolicini centara u svijetu. Nakon dogovora Pakistan-Saudijska Arabija u kojem je Pakistan rekao da će on davati Saudijskoj Arabiji nuklearni kišobran, odnosno nuklearnu zaštitu u slučaju napada od bilo koga, sada se ovaj savez širi i na Tursku. Recep Tayyip Erdogan u ovo novo tijelo saradnje koje kaže da će biti vojno, obavještajno, industrijsko, političko, donosi znanje, iskustvo i prakse jedne zemlje koja je već dugo zemlja članica NATO alijanse i koja ima namjeru, volju i želju da radi na saradnji sa drugim zemljama.